kurerikana kahiga kaga kirathi gya kanana thukuru-ini wa muthingi wa Rwakihara karagwire kuma muti iguru wa Federa. Mutino uyu ukihanika hindi ya ithomo ria science riria rirathomagirwo nja na nirio kahiga kakarerutire kuhatura mukanda wa gucuria Federa uria urakwamite. Mtoto akapanda hapa, mtoto anaanza panda hapa, mtoto ni uchungu wa mzazi, ndio hiyo, uchungu ndio hiyo, uchungu ni uchungu na inauma. Muniambie kama nikufia huko shule ama hospitali. Niambieni. Ni undu uramukirirwo na kimako na kieha ni aciari aria marahobanirie thukuru ucio makienda gucokerio ciuria cia uria kurathire na mbere indi maratungana na maabitha borithi mari cemba na marahamurithio na riera ria kuruta maithori. Tear gas. Na tondu ruo rwa mwana ruyo ni muciari gicanjamanikire yumiririe hindi iria nyina wa kahiga karekinyirie nginya wabici-ini ari na ciuria kiondorita no ndarari na mundu wa kumucokeria kuona arutani aria marari wabici-ini ni marehithaga andiki a mohoro na warutani anene gukirikana marehingirite wabici-ini ciao. Nataka viatu za mtoto, vitabu zake, twende na jaketi yenye alitoa. Hakuna kitu ingine. Agikira ndeto ino mukonde OCPD wa Kiambaa Mucirinyaga akiuga mari na riboti ati tiria mbere mukanda uyu gukwama na urari mutugo wa kahiga kakuhamba muti-ini uyu gukwamura Federa. Ripoti ile ambayo tuko nayo ni kwamba sio mara ya kwanza ile kamba imekwama, na mara nyingi yeye ndiye hujitolea. Si mara moja, sio mara mbili, imekuwa ni mara kwa mara. Kwa hivyo na hata wale walimu, wale wanafunzi walikuwa na imani na yeye. So kwa hivyo tunaona kwamba ni bahati mbaya. Agicakaya giko kiu muciri ni uritie family na aikari kugia na kumiriria nginya uthuthuria wa ndeto ino urikiririo, akiranira gutigirira uthuthuria ni watafanio na ihenya ota uria kwahoteka. Ni huzuni kubwa sana, manake ni kijana ambaye alikuwa ni kijana wa class 8, kijana ambaye anajiandaa matarajio kwa matarajio mazuri sana kuhusu yeye, lakini janga limetendeka, limefanyika. Huzuni kubwa sana. So kwangu mimi binafsi ni kueleza wale wazazi, especially wale wazazi wenye yule mtoto wawe wenye utulivu. Jamii pia ikuwe yenye kutulia mpaka ili jambo liangaziwe kabisa. Mnampenda ruhusa kupanda mlingoti chaipandwa na mtoto. Kwa nini wanajificha? Family gitigwo na ciuria cia uria mwana wa miaka 12 agitikirio kuhamba muringoti iguru wa Federa na kana ni kihoto ciana gukorwo ikiruta mawira mamwe. Inataka mchangwa. Kameme TV githie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Wanjiku wa Wanjiku.